Mina ngiulingiwe Siwela ibizo lokuzalwa intombi emhlophe ngabomo. Abangaziyo bakwazi ngokuthi uMasiwela uNashoni inhloko ini ngoba yimi empheka inhloko uqobo lwayo. Ngobulawayo wonke bengaba lenkani kababuye abafuna ukufunda futhi angibayaleli babuye bazothatha ama notes. Inhloko ngiyipheka njengoba naturally. Inhloko kayifuni fine salt. Ifuna amanzi lenkuni ezikwanileyo. Inhloko kayiphekwa ngama-plastic. Inhloko iphekwa ngenkuni ezikwanileyo namanzi lesawudo lamatshe. Lingene inhloko yami ngiyipheka lo limi lwakhona uyathola luphakathi kwenhloko. Ubuchopho hayi awusoze ubuthole ngoba buyaphihlika. Kodwa inhloko hayi ngiyipheka natural. Babuya bezoyidla khona apha inhloko. Hayi njengamagweja kangikhulumi ngithanda ukubonga. Ngikhuluma ngithanda ukubonga amagweja ngoba lapha kudliwa inhloko ukudla kwesintu uqobo lwakho. Njalo mina nxa lingabuya lithi sifuna ukudla kwesintu ngiyilenzela ngendlela yakhona. Inkukhu makhaya ngiyayipheka njengoba ngondliwa isalukazi. Ngiyipheka njengoba ngakhulela ekhaya. Impilo yedorobheni ngiyayazi ngoba sasiloku ubuye edorobheni. Ungamfaka kubo masalad oma 7 colors la ngiyakwenzela yonke. Intengo yami enhloko yodwa ngoba bakhona abanjengabo Salam abafuna inhloko evuthiweyo kabalamazinyo. Ngiyaxolisa ngalokho. Iyenza $8. Ulimi lwakhona nxa ulufuna lonke lunjalo $4 ulimi lwenkomo. Kodwa nxa ufuna isithwala lenhloko yakho $50. Mina vele ngithengisa inyama isithwala kanithengisa isithwala ngamahara $50. Inkukhu makhaya intengo yiyo le price yami $50. Isithwala ledelele $. Isithwala lebeans $. Ududo luvele echolocho $. Yintengo yami. Mina abangabe bengidinga ngitholakala enketha 7 komSarura Shopping Center. Lingafika lithi lidinga uMasiwela enhloko ini. Ngiphambi kweshop kaMsarura ngikhangelane nayo V1.